Akariba kaunti ya Meru ni bethirite bakiamukira urimi bonene na mono kiri urimi bwandithia ni kenda gutigira mauturo jao ni jagwita na mbere bubwega na kinya miuko yao ni kwithirwa ikiona baita iria yagirite indi magita kwa magita arimi baba ni bethaira bagikurukira kagita ga komo ndiria kwithirwa kuri na drought kugatwika mbura itikung'ana na ndi kugatigirira kinya ndithia iria chikwithirwa chigikua indi ikyo gitumi kaunti ya Meru ithiritwe kigwatanira na thirikari nene amwe na kinya gikundi kenge gya crew ni kenda gutigira ati ugwe murimi nderia uri utikwithirwa ukithinika ni untu bare aja ni kenda gukuritana na kukuthomithia amwe na kinya gutigira ukwithirwa ugikaria ndethia ciaku ni kenda utigete athara nene uria unu kwenda kwithirwa ukigitira insurance ndethia ciaku ni kenda withirwa ukigunika nkuruki gipindi giki ni gyaku aranira na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 23578 akiria geni beto bantuku ya narua onirietwa ni Maureen Kinya ntagarura na kagitene gaka turi na minister wa urimi ndethia amwe na kinya makoyo ni kenda ethwe agetigirira ni agutwathira uria kaunti ya Meru ikwithirwa igitetheria murimi wa ndethia uri na kiuria kiriwe ni gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amwe na kinya kiri mitandao yetu ya ukinyaniria niyo Facebook utionge ende ni Janaro Gatanguge niwe minister wa urimi ndene ya kaunti ya Meru na kinya turi na mugeni unge uria ni Evans Mweti uria nawe ethiritwe ari gatigati ka murimi na thirikari ni kenda gutigira ugwe nukwithirwa ukimukinyira ndiria ukwenda utethio no buriku bwandithia itena na bautwe ikinya kwa ikinya ni kenda withirwa ukithoma mantu nkuruki na kinya withirwa ugichokerwa biuria bionthe biria uri nabio mono kiri minister wetu wa urimi ni kenda gutigira baita ndene ya urimi bwaku nkubugwa togeni ageni betu bantu kwa narua ndene ya studio chetu cha Weru TV tukiambiria na minister wetu wa urimi ithiro gikethia mumiru ntere chionde iriari tukiambiria ibubwega Maureen na Weru TV yonde na ngushokia nkatho nuntu bautwita studio aja na ncoke nkethia athikiri betu bonthe ba Meru County na ba Kenya na kinya bathikaira kuma thiguru cia ome mbere iba betania natwe kire mupango yuju ibwega bwana Mweti. Asante sana kinya unbeto Evans Mweti ini ndo amirete mubango yuyu and drive in Meru yuyu akuofa insurance na inkuwiru mno ndene Weru TV ruare kenda tumba kueleza arimi vaita ya kuitira ng'ombe cio insurance against drought yeah na tukiambiria na ugwe bwana Mweti anonto kugweta drive mtu no achurie drive ni mbio yongwa ikambuni kiwanda kana ni atia kinya drive ti company na kwibo bako mistake bakauga ati mbua insurance ito kuitira turitira cha company kana chianto yes drive emina de-risking inclusion value enhancement in pastoral economies and drive it's a World Bank funded project na it is through initiative we to Horn of Africa kinyarengu Horn of Africa and mean 4 countries yes Kenya Ethiopia Djibouti na Somalia so kwa kinyo thaio kwa kiro eta Ethiopia ukethira project we on drive na the objectives kana gitumi kia ku create project we on drive kiambere ikugeria ku caution farmers against manto ya to climate change no kuonere ya bwariera po ibumwe po ya ile ikugeria kubatonye in financial systems kana ikenda bomba kutumira financial system like banks and whatever na ikenda inya bomba kuona maloni po ya thatu no ba connected to the market linkage kubachwira market kinya the chiome na even within Kenya here so in Kenya to in 21 counties ira aso ira chionde chitha ira china ukame kidogo 21 of them and in Meru here turi in 5
sub counties twambirie na mbere buri buri twina wondi iri tawa Ruiri Rwarera twite ingi tigania West constituency nio twina Kenjai twina Akithi na Thwana twite tigania East constituency twina Muthara na Karama twite Igembe Central constituency nio twina all the 5 wards wambiritie na Kangeta Njia Akira Ng'ondu Athiru Gaiti na ire tawa Igembe East tweta Igembe North constituency nio twina kwambiria Antwambui twina Ntunene twina Nathu twina Antubeto Kiongo na twina ire tawa Mwathi icio nthe icio nini icio project area ya drive na ira cionthe yaboro kumenya almost 60% of Meru is arid kuma chobo igo mwanka kachiuru that area it is so much arid ni uranto bua be yana be ya bakinya Meru bona manto yeria bona manto ya kaua bona manto amayani bakona sive Meru kariu yonthe lakini morini ukihotembea that area na mwanka Isiolo uka appreciate that to in a very dry places na nende twina two components can drive component ya mbere ni insurance ni utwitira insurance no ntubwa gukwa kwa ng'ombe utwitira insurance no ntubwa theft uritira insurance no ntubwa ndithia nio ni ata tumenya kukwara twitumira satellite ya US ya ilie kona the greenness kana ni ata kuin green yona kute green muno ikawende kwina drought na riu muno ngambi chieta atia ichithama na bura tuitaira ngambe insurance ng'ombe mo tumita tropical livestock unit ka TLU ng'ombe mo around 250 kilos no ni equivalent to mburi 10 kani equivalent to 1.4 cia camel no to ndiro na ndithi ithatũ aki camel ng'ombe na mburi kana ng'ondu kwa nende premium kuitira dependa na iri tuwita unit area of insurance tuwe ya Antwambui kana na andu muru tumwe na rutere rurungi tukaririria au tiga mburie minister na atia gukinyanirite mwanka thirikari ya county yethirwa nandi ikigwatanira na drive relationship yenu ni iriku ibu wega sana Maureen na thikiria wetu thirikari yetu ya county iri policy imwe tugire tutajenga Meru pamoja na kujenga Meru pamoja kulingana na policy guideline na vision His Excellency Reverend Mutuma Twethinkia ni ati mtu wonde uria wina stake kara uria wina gintu kiumba gutethia Meru twetho tukigwatanaira na Meru tiumba ku develop iri in isolation kana itengete yonka Meru ina Meru bonde ana betu bonde baba tura Meru na baba tura kinya omechia ndiguru cia Meru na baba andiki thirikari na baba te andiki na pau bonde itutho tukigwatanira abo bari mini stakeholders stakeholder bangi kana bara bena ngwatiro nene in Meru in development partners ibo turaga muno ni uri ona Meru turita tugugi twakua mira antu amwe no tututi nonge ogutugwatithia kainya gagwita mbere na nikyo His Excellency augire itugwatanire na development partners kuri bo bari kagita kainyuma bakutoroka na bauma Meru for some reasons lakini nandi tweta tukiberenja twiberaga Meru ni chinjitie na ino kiri nete na mantu ya maingi sahi ni kasi ya maendeleo na bono ntubaithagia maendeleo patura tuga partner atia drive bejiro baba sponsor wa ni World Bank twabari tu yetu watanire nontu tutumba kumenyera ng'ombe cietu na ndithia cietu nontu kumenya batu tuna ng'ombe nyingi muno guku ng'ombe cietu cionthe on average ni 450,000 na 230 cire cia ndiri 220,000 cire cia nyama
na tondu bunu kuona katwitete almost 50-50 na naare kurithagua na ugwitwa northern grazing area tutiumba kunyiria ng'ombe ira ikara nao bia kuria nontu no kugiyariwa manto jau bwana mwitiariria ijama Meru it is classified as an asaro area na imbeta mishemanio nende minister wa Ngirigasha wa county ya Meru gwita kwaria manto ja bara bainyira gwo muno ni manto ja drought kana kwaga mbura na riwa rikaingia na itwita tukaria tukagwa Meru nyabongo ibainyira gwo muno na ndi baba kuigwa kiriro getu paturia thwe tukwenda kugwatanira Reverend Mutuma abera njuni Meru na nandi robejire paiba mwe betu nandi drive na bangi baba ingi muno other development partners ibachokerete Meru na bari ugo kiribo bwenderea bagatutira nyabangi beje. Thank you. Kiri kiurio kiu kiandethia kiri bwana CCM no kurua ibwethirite buki aririria mantu jege gutigira ndethia tiri kugwata nchanchamo kwou Alex Mwiti hari kuria where is the cattle vaccination the county government announced asking from Imenti North Nyaki West. Very good. Ibu wega sana. Piumia bire bithiri. Kuri mubango twambiririe na yuaronchirwe ni His Excellency the Governor. Ara gwitagwa Kariene. Na itwari na thirikari nene na yetu ije ya county. Na itwari na antu bo baithia vaccine. CEO wawetagwa Sabuni na areo na antu bakuma kiri presidential economic transformation advisors ibareo and they were represented na ibuje bwa bakabire na ura tukuga ni ati ng'ombe cietu ni thithirwe vaccination chionde nyatwara mwe ku vaccinate chionde to vaccinate about 80 to 100%. Rira murimo jwario nontu mono jwa tukutegera ni juju gwitwa foot and mouth disease FMD itutegerera murimo juju gwitwa LSD rampant skin disease itugutegerera murimo juju gwitwa mastitis na mirimo ingi ira ng'ombe ireta ira problem lakini thai ira tukwenda kwambiria ni foot and mouth disease na twatangacire na His Excellency bakwaria na president wa Ndiguruji itwaerwe enough doses cia ku vaccinate ng'ombe ciothe na ndi muthikiria kuraia mbuga kwenda kuona ng'ombe ciumaritwe ura twaita menandene igeta kuchanja mwa igikaturu deep tutina program yera nandi nontu murini nukumenya ng'ombe cietu ciaira mostly grazing na antu baraba ingi batendaga ng'ombe cio ciumara ng'ombe cia Meru they are very high value nukurikana ria president yaraje ujo kiri showground kiri exhibition ira bari na His Excellency Mutuma agura ng'ombe mwe na baraba yejithini na bobonthe bakuona ng'ombe cia Meru ibagura ng'ombe mwe nyankurukie milioni imwe na milioni na gintu na bagwa no ndwa no bona burindi njega no rithi bubwega baga support urithi buriku tondu bo ng'ombe cio ndiga chanchamwa na antu bona ndagitari betu no tukambiriria ni ambiriria last week lakini na ndia tura prepare gantu na ku prepare logistics kuma thai ng'ombe ikamuntu chindano wona ndagitari betu barugurire bena identification ibeje bamunte chindano na nkabura gitumi au chanchama ng'ombe chionde ibwega. Haya bwana Mwiti kwa kuria Wero TV am Dickson Mwiti nilikata hiyo insurance last year but this year hiyo code imekata no withirwe ugitwathira code yu kethira no winayo kagitene gaka amwe na kinya kwendereithia ore gutwira kiri uri iburia ibo butithera bunganene ikwithera kuri na guntu kuringana. Thank you Maureen. Abwiri kubwithio ki nambe we Safaricom ethira na niyo atumire kuita akaringa star 800 star 8 then ash ajuga ni agotumira lakini ni kama imekata kama kethira bwino obisi na aria bomba kwithura bagikinya obisi yetu irio wa Meru kwa county behind the county assembly au niyo obisi kwa ithairere na muno kwiro muitithirie kana baba oito community mobilizer kana agent ou na bau bethaira muno benturene uno abwiri kuringira thimu baita bakona na ba solve that issue. Yeah. Aya nandi twerecerere alafu ende arantirere ni atiri
ke area chionthe around 16 wards chionthe chitawa unit area of insurance na chionthe ite anene nontu yokona ruire rwarera ni settlement ne na lot of miti greenness lakini ya anto ambui na andu muru ni kuntu kafu kote na lot of so kuna high risk. So the places ira chena high risk icho chi na premium enene nkulukia nangi na in fact itu encourage arimi wherever you are itira na ko ina high risk no tu ino ko ina high probability ko idrambi ku ketha ko ina drought no tu no one tu wo mene tu o are tu akithe onge are athwana na athwana ya qualify akithe kare awitata ikare qualify so ito encourage farmers baitira na ko ina premium enene na puranko ele tekua ne ati premium we ni mbecha ira witaira na ni around 3000 na the least obwiri guita ingombe ithatu alafu nende kwe subsidy thirikari no tu iyo mubango ya thirikari kwina category ithatu category mbere ende ni kwenda kueleza rira kwina kiangasi kabisa tuende uitira na andu muru uitira kinya 3200 per one cow uitira kithe ngombe ithano that will be around 16 or 17000 ni thirikari ya kurira 70% of that ngombe ithano cia mbere thirikari kurira 70% ngombe 10 cia mbere ya kurira 65% ngombe 15 cia mbere ya kurira 60% ngombe 20 cia mbere ya kurira 55 ngombe 25 cia mbere ya kurira 50 alafu ende 30 ya kurira 45%. So ihoko na ende tu let's take for instance no korea insurance ngombe 30 tebwa ngombe 30 times 3200 is almost 100,000 lakini ende ukare almost half of that money inge chionzo ukarirwa mbi ukarirwa ithirikari tokugwato nchokeria na yes or no answer ibogitaira drought ake ibogitaira nteto chia ngombe chigweta chikuwa ni maithando that ari au nionkezera kiwe bwana minister na ta thirikari ya county nande ekuthithia kenda gutigira bare nteri unjomo bate kuithukirwa ni maitha kana bate gweta athara kumania na mpithukiro ichi cia maitha na kinya wamba bwandeithia ikuthirete kuri na thirikari mbere Peter Munya ejere kiretu murungi kukujirira ukawira mwangaza na nande turi aja kiri governor Mutumantu Ithinkia aibo boga sada muri nkumenya wega muno windo ikarite jara it is a warning battle ndo ithiritwe His Excellency Mutuma ya wathanine akinyo mumantu ko ya mbere na ugire kiriro kiawe na kire gitu kire antu ba Kenya nondu rukumya Mutuma kejira antu ba imuromba ira kenda tonya wathanine na ugire iromba rire antu barombaga muno bakiugaga na tonyeku ikuthiria wamba ba ngombe na kureta security kiria cia ngombe na noigirwa na tangasire ntuko yu anyunyaga muma cyo kwatha cyo utongeria miru nauga askari ponde bara bari bakuritwa na ara thuru bikurua na ara beja bakaiya ngombe cietu bageta nacio turithitie ngombe igakura ngombe ikagya very we kuya mbeca nyingi indi mbere gwita kwendia amba bakeja kuria bakaiya na ugira gathiria thineu na abo amana thiririe thineu ukaja kuthikira kinya tumeme na babu burantu ba yes no igirwa na yukiria askari bara bari bakujukua baretwo mutindwa kuyokaragia mantu ya mutindwa ja uyu ukaragia na mantu ya maingi jatina security na askari utireni nae wabunduki inde aretwa nde abashokirie nao nongera bangi na thai tukwaria kinyoka tega ngathiti na kanoka igora ntu bakwaria ngombira cia gwa thai cia miru igwata kwa mbere ciuna ruji cita ndera bangi na nyaikeja kuyu igeta ndere ingi ntuku itithiraga ithatu itiracokua na thina na undu muru kuigwa na ikirie no ngari cia ndwa na ikia askari
na bagurira into bia ukarano kanda bakara bwega athondeka nyomba ira batai nacio na ndasikari bakaraga naria na bakarijaga irio bibiega na bena mishinga ya kung'ana na bena ngari cia kung'ana na bakaragia ng'ombe cietu nandi na inkwenda kwira guti wamba bwindu muru babu imbiji bwiji burantu bamindia itendi bukone amba bashoka bathamira buri bakwingwa ndumuru mutumare beta buri nau buri nayo naye mutuma narabamenyere auga bara bakaritie nderea kura askari bange agatuma na natumite antu thai tukwaria natumite askari nare ankurukie 72 na naikitie into bia kurwa na amba bau tondu bu nara gukarietwe ndumuru na aburi na kukambiria gukarua ashore ba amba ambere no ndoni na imbije secret mutuma na bangite kuthirania nabo ashore ba amba na amba ba ng'ombe batumba kuya ng'ombe cia miruka iri na gitumi giki niki no ng'ombe cietu igutonga bwetu na mutuma no ugira tutongeria amiru antu betu bathini no tonga bwetu gitumi ukuona tukiremera mantu ja kuga tugwatanira na antu baba tugitire insurance ng'ombe cietu ciakua kitho inja na rogatangu yurithetie ng'ombe yakua nkethirwa ntuma biasharene kana mbeta guciuraga kana ndemwe gwa gwita baba bakandea rigita tubesha turiku nawe mutuma na hakikishite security era no kuja gutunywa yeje menya akuga drought si drought akia kurega auga ya yangia tinajo na ndi drive na wondi bangi baimenyera drought ingi na yekuwa ingaba na mutuma ibwega nketheria waziri Gatangugi mwire community health promoters Meru County ni bathikirite ubachwire irio bia samaki iria barithitie ketheka waziri Gatangugi, you are doing a good job. Kongole for availing fertilizer at ward level. Keep on. Thaizi ndithoma SMSs iria ntubethirite bagitutumira kagitene gaka kiri mutandao jwetu jwa ukinyaniria jwa Facebook kuria is this waziri Gatangugi nowe bomona mathaa zetu kidogo yanatupa kisogo, lakini no wethiro gitu gwetera agents baria buri nabo nikenda gutigira thaire mtu akenda kubukinyira na njira ya mpui kwina njira mbere ngweta yau Maureen ngenda kuwa bila twita Sam insurance kana waita premium wirari imbechi iri kuwirigirite in case there is a drought teka tukua drought yeye lakini in case there is a drought kwanza thai igukura yeah nende ongombe iri awa 16,820 no kona rorite ngiri 3 that means it is almost 5 times ko ya kuinvestigate ingiriegana it means ogona almost ngiri 500 in case there is a drought bo ngenda kweleza alafu bonge ngenda kuwa in all these areas twina baraba witwa agents kana agents ba nyomwera baba kugitira ng'ombe baraba otethia kugita ng'ombe tugeta ruire rwarera twina witwa Susan Gaki tukea Tigania West twina James Kimathi twina Meshek Mutethia na twina Albert Mwirigi na Florence Kinya baibo bakugita Tigania West alafu twaya Tigania East twina Kubai Mamira twina Karen Mwiti twina Charles Kadirizo alafu twaya Egembe Central twina Moses Kiburi twina Christopher Kivenji twina ungi witwa Birizo Janice Birizo twina also Roslyn Nkatha twina Moses Kiburi twina Almano Mwiti Munene na twina Silas Mwenda na Josephine Kawira na alafu no ungi witwa Doreen Gasheri alafu tweta Egembe North twina witwa Rispa Kagendo Silas Mwiti no Silas Mwenda na Amos Mutwiri baba Egembe North kwa ilia it is not well distributed lakini wangeenda kuwa last year arethi through cooperatives cio kwina witwa Nyambene Livestock Farmers Cooperative Union Bena Union ambaye in every constituency kwina cooperative society kuma Tigania West Tigania East Egembe Central na Egembe North
Paibo bongo bachalire anabo they were around 55. And they were trained for almost 1 week, and they were even given certificates cia kwa agents by insurance. But para bombere kuite the insurance iba haki 20. No, do you see bateri awa na muchara pare awa commission. Kere premium wera uitire akaya wa 4%. Alafu another 4% ni takinya ke these cooperatives. Kono kona this insurance it is very good for us. Yes. Na mtu akagitira tuge ta Marsabit no ntukwewe woria no eze kaira akagitira county Meru. Is it possible? I think it is possible, but it is always good kugitira antu amwe. No to what we believe in utowe ta kuona ngambe. Yeah. No to ngombe they are nomadic. Chomba kwithira kwicho chiri siolo kwibangi thai. I have some pastoralists ba igembe centro kwikugea ria kwagite na insecurity sana. Baikia ngombe ciao mwanka Mombasa. No kuona mwanka na Kilifi na ba moiba kwenda uchokia ringi. So no uitire anywhere. No uitire ngombe ciaku wherever you are. All right, thank you. Bwana Waziri, thaizi tukinyete kagita kamaanda ankurie out of context. Nora tukwareria nontu antu baba ingi bakuitia fertilizer aja. Na tia thaizi thirikari ya county ya Meru rungu rwa department iku egutigira arimi kagitene kaka manda ne bakwithirwa bakigunika na mbuga twikinyira ke kagita karia ka drought ne bakuona faida. Ibo bwega sana. Wapitikiria Morini kamba gucokia kiuria kia muthikiria ure ugere mantu ya makuyu. Yes. Na ura bakona bia kuria bia makuyu bia samaki. Samaki ni mwe value chain. Irea tunengerete kipao mbere. Na nontu bwa kuongera bia kuria bietu. Ira itagwa diversification. Otukirija irio bibingi na tukirija nyama cia ng'ombe tukugira cia ndera kinyama kuyu na nguku na sungura na biu bingi bibitagwa white meat itukwenda kubiongerera baita yabio nikienda ntu bakomba kurijaga katukuru imandagitari na tukerwa ni bau bagucita CHPs. Community health promoters ngwitiki bau ibagutwira irio biu bibiega na tondu bu watu tuyukitie atua na twarugura factories na eateries cia kuthondeka irio biu bia gwitwa white meat ukeja witite bwankubu kuma aya mutindwa wakinyara ng'onyi ukona ntu kwandiki white meat center ire ngugi yetu ni thirikari ya county itwire ingi ya sponsor ni thirikari ya county na yashoka yarungama thai kwina cooperative iraerwe ingaba na mutuma irani no ntu mbere yae muntu binafsi are muikurani ainga na ndene ruguri wampongera ndaike imwe kenda nkugitana kuria makuyu na ndaria ira ni itari ni outlet kuna factory kanyakine yae muntu binafsi na yonera yukirwe shokwe cooperative kwa thirikari ya county ni eje ne mweke tu mwega muno twakwambiriria irio biu bia makuyu nontu itukwenda makuyu jetho ya maingi na ya quality kenda tumba kwenda ya naria na tuli county ya Meru tuli na mubango yo kureta very cheap and affordable feeds cia makuyu kiuria kiu kingi ukumburitie kema ntu ya mbura na kwanda watu eria uturi sasawa tukamakirwa tukinya na 99% kigo ate 100% bataraisa guku inge ija bantu mautegembe guku kuingia kwa bataraisa tuina depots kana centers ira twasambasire bataraisa ikinyira mwananchi akue no tu bataraisa titu tweja na twi county government lakini tuyukaye kuma kirimeni depot ira cia thirikari nene na tu twabaikiria akue amona mbeu kampambe mbariria bataraisa tukaungania marwa na moya na ndi tukabaikiria akue kenda bagura ba civil transport batiga kuyokinyangana mutindo abonthe kana ndipotie mawa tukabaikiria akue na kwao na twina nyingi twina ithandatu twina goji mitungu twina kirua timau twina gembe murire twinayo au na kuntu kunthe nyame kinduri kutino mwananchi omba gwita kilomita ingai ara kuona na itwa pura itetu ewa ingi
kinya baraita kinya kwe kwao tukabanengera nuntu thirikari na ya approve na tukabaikiria nao na wezo na itunenganite budget ngabana mutumara tuwete budget ya kubaikiria nao na tukabaikiria yes andarikia na mbeu nayo bataraisa tukibanengerari mbeu gwikira bataraisa irio bas tubanengerete mbeu na mbairuju tukaba tukunengera tuponde para bakundi safu people living with disability antu bara bainyire tu maisha mono bara bange bakuru mono elderly tutumba kunengera mumiru wonde mbeu indi bara bakunindi antu bara batende kuanda kinya bathithie tu atia tukabanengera mbeu bubwega sana na miru bugwirueni nondonga na mutuma na raboere mbeu na ritwira mbeu iteatanagwa itweja ne mbeu chionde. Waziri, we are happy to see you in this platform. I am Anthony Ayub from Mikindori. Kwengo kuwa salimia Waziri Gatanguge, mwambie Meru County is happy because of his work. Atwethera tukithirekeria umutegeri wa Weru TV antu baba ingi bakugaweze interview ubere mantu jorimi kugakara ate uri wenka wambita ninka nkeja asante nkauchokeria nkatho chambanya mutegeri ngwitikia ukuthoma gintu kimwe kana kingi na kethera tutathoma maoni jaku ni nuntu bwakanya twethe tugichemane kirinteto chietu cha Weru Thaitha turitwa ni Maureen Kinya. Asante. Eje ni Weru TV.